ڕات بەرامبەر ئەنجامدانی ڕێفراندۆم چییە؟ ئایا لەگەڵ سەربەخۆیی کوردستان دایت؟ بله مرحبا جور از باجر آمده به دیاربکر ناوی محمد بوزیلم جبو و رفراندوم از خوازم و جدلی خو از دبیجم و جبو کردا گلک زور دین گلک زحمت دین گلک تشدین از خوازم مها نهاده تمامی کردا وان روجی بره تیخم بر چعوی خو هر رفراندوم چیکن برا دولتك ما کردا جه ما تشکی دینم زور نخوازم اویا تشکی پر میمه جبو کردا جبو دنیای قارشی دنیای گشی اوی تشتی و تشتکی پر باشه یعنی اوی تشتی ناوین سرچعبه خو برا نبیجن امنارن و اولو بو وان تشت مشتانا گشیش بیرا بکن. سلاو برزان من بير حسن نزار بريوبري نحيي قرات بەڵێ بۆ ڕێفراندۆم بەڵێ بۆ سەرکەوتنی ڕێفراندۆم هەموو ئەو بەڕێزانەی کە لەو سنوورە دان دەزانن کە چ ناخۆشیێک وە چ مەعاناتێک و چ دەردەسەریەکیان لەگە حکوومەتی عێراقی چەشتووە. بەێ ئەم بێژین بەێ بۆ ڕێفراندۆم بەێ ڕێفراندۆمێ سەرکەوتنە مەزن تۆمارکەین و ئینشاءالله de serketnet baş meheben de referandumê da lê em bîraxwe li wan nexweşî û dastan û enfal û bîraveriyê nexweş û karesat û diltazînê dî milletî bînine ve bêjî sed sala heta evrûke ku ev destskefte ev destmeve hatîn em bişên evrûke referandumê bikeyn û dî referandumê jî de em mavê xwe canivîsê xwe misogerkeyn û نشان كينو درس بكينو كوسباهي ام ببينا دولت لافريكا فيتن ام همي بيك دست خوكينا ناف دست اكدا ننجي خوكينا اك ام بيجين بلي بو ريفراندومي